Khubor Phibaro ASHA Katup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kesengi kilong. Pinsmai ulat Satya Pal Malik yu BJP MLA ubak san bor Shulai kum Menteri Sarkar Meghalaya. Lek bamsudnyo ki pulit asan ye kinong nikmat ke Meghalaya. Penrem ki dekat KHADC ye kejing tambor ki pulit asam hayong kuli hari Bhoi district bat Shaki long yeng lek pinsngau thu ki bor Sarkar bat nong yalam niam halor ke dawai tika hasnong khongla. Bat mintangin pa shi ki khubor bakam benya. Ulat ka Meghalaya Satya Pal Malik minta kesengi ula pinsmayu MLA ke BJP ubak san bor Shulai kum uwei ni ki menteri jong ke Sarkar Meghalaya. Hakani ke jing pinsmayu ni MLA ke South Shillong constituency ubak san bor Shulai ladon langru menteri rangba ukonrat ke sangma u deputy chief minister ubak Pestun Tinsong bat kat tu kat ni ki menteri Sarkar nak kadaw jong ke jinglong jingman haka imlang salang balawan lin shop lincher uknyang jingpang Khubor Ya Ka Jylla. Habakren haki nong thok kot Khubor ubak Shulai ulong banakaliang jong un persyang bania kren bat ke Sarkar India hakaba pentre kam ya ke inline permit Meghalaya. Hakaba ya day bat kamadan kirkit halaban ubak Shulai ulong banakaliang jong lebut den ya ke ni ke kam bat minta kalanang ya seprang. Habala keli lada undang ya syakriya uduk usuk kumba ulale haki bor ke menshwa ngalalong udepti speaker jong ka yeng darbar pawan ke Meghalaya bat ngam shim la kelet yau ki kup Shillong kisem Shillong bat minta ru ngan yai long kumju. All these issues will be discussed about the league tu apa. Ngaju discuss si bijui. Ngaju discuss si ban remind ya ka ya ki ki babur ki seng bahalang kaki ka kasih atau society bi ai me kopi deh tengah ngasih bu di file whenever I used to go to Delhi to meet the central minister central leader ngasih ra tu pan I reminder let's see what will happen in a person. Hadin ke jingkul mar bami hinin kesengi haki than merwet yong kuli da ke jing tambor ki pulit Assam minta kesengi ki dukhat jong ka Congress ki pakentup yu ba Merol Bonds aim bar uba George Lingdo kilalet jurip hidalade ya ke jing wan tambor ki pulit Assam. Hakabaya day bat kani ki pulit Assam ki lapin I ke jing bam sutnyau jong ki wat lada ki dukhat jong ka seng Congress ki lapin itu elade be ki de ki MLA jong ka Meghalaya. Hakabaya day bat kani ke jing ja kini kinong mi kmat kim shimla aili ki pulit Assam bikin wan le don bor hak te ke jaka ka bahap hapo ka right merwet jong ki hima melim. Local people are here also. So we will stay let them be there. Because we are here, that's why we will. Then no, I am not saying authority. You are trying to I'm doing my duty, sir. What duty? This is your duty to create extension. No, I am not creating extension. This is your duty to manage people. I am not managing people. They manage themselves, sir. You are not people like him. I am talking about myself. What no, they are not talking for anyone. What we are doing? We are what? You are God. No, I am not saying that, sir. But people can tell you who? This is Lord Lake. Yeah, let's come in. This entire deployment. Hangni layu iru ik jing klem akor jing pulit ka Assam ki blokren lapla pat hak mat ki Sarkar ka Assam. Let him talk. Let him talk. Let him talk. Let him talk. What will you do? What will you do? What will you do? You are trying to show. What will you do? Since yesterday we see. No, sir. You know, sir. How you know? What will you do? What will you do? You tell me. What will you do? You control your officer. You control. Is this the way? Is this the way you are? No. What will you do? I'm not doing so. What will you do? What will you do? I'm not doing it, sir. I'm talking to you. I am not doing Nakaliang kinong song ki le thu bikini ki pulit Assam kilawan kro wan ka joriki hadin bekim nget kilawan ban thombo da ka bapen klem ni kinar pos pat pen her ser ngi wi da ka babar ni the nice what a panang job being an officer police officer how can they say that word they were just saying that if you go to the Assam we will attack you and I have ये तो बहुत बुरा होगा ना this is very bad आप लोग को जमीन है कि इधर ऐसा बोला पुलिस ऑफिसर we forgot to record it but we forgot to record it but I can recognize it.
I didn't take the name, but I can recognize it. Name plate kan ibu tu. Video, you have video record. Record नहीं किया था आप लोग को जमीन है क्या ये हम लोग को आसाम है सब One star. Oh, 1 star. One star. They started, okay? They started the quarreling. That's our Masina. They were just sitting there and they started the quarreling. They came forward and they were saying that you go to your land. This is our land. They said that this is our land. The Assam police said that this is their land. Even they said this road is their land. हम लोग को इंसान है ना Even they said like that. हाई लेवल का आदमी आएगा तो उन लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए ना उन लोग काल में ढका दिया Hadin kajing kulmar hindin kesngi na kajing pensange jupor ki pulit asam ya kajing thung pos ke MEECL hayong kuli merwet na kaliang UMDC ba Charles Marngar ulapan pau kajing sngodiaw ba na kaliang ka sarkar jilla ki klem le ya kabadai ban le wat la ki briu jang ka than ki la persang kat la kat yai wat hadu uput ban be ki pulit asam tang de ki dingru Henry ki klem la ban le na mar be ki bor pulit asam kem shimla ngap yanu ru na kaliang uba Charles Suryathu bakani gajaka kamdei hiru ka bahap hapo ka dispute area ba na kaliang ki pulit asam klem jingtho kila shuong bet bayo jingpatha ban pen klem ya ki post electric menilai persya igi pulit asam ndai kat bana kaliang juga sarkar ke jongi dan ini dengan susiro ban ye thu ipi ni ko por ndai banga kan tho ndai ngakren igi jing sisa aga ba menen ngalafun dalading aga por live je san minute ala call you deputy chief minister jong ke jala ke jongi ba prestum johnson la response ya call ke jonga ba ngalai thu igi jingja be clear ba hadin kata phone UCM ro jong ke district council ke jongi ride ha por live je arb sam minute na call bang biang you deputy chief minister jongi response ya call ba hado mentahi amyo gono call lele ya kata tering sukeman bagi nanti perlu kejungi ba kumu MDC nga sodai ba ya kini ke kam ke ba lagi perlu MDC amar ba ke jaka ke puta ke kejungi ke schedule area ke hub council kejungi ke jurisdiction juga council kejungi perlu ke MDC la simkia kini ba ya kini ke kam ni saya yang ba juga district council kum dekat juga council ba nang ni naga council ke bagi dia ban le state government ba nagalian juga simet alapan kre haga bai dei bagi jingtho chou chief minister ro jong ke jala ke jongi haga bai dei bat kini ke kam ke badan mata khmat ni Kirkhot ka Khas Hills Autonomous District Council ki lapin rem juri ka jingle don bor jong ki pulit asam da ka bapin klem ye ka jing penyang ye kinar electric hayong kuli Hariboy district ka jingle lang jong ki khot ka HADC ko ong ba ka pin rem juri ye ka ni ka jingle jong ki pulit asam bat kin tho juri ka sarkar jilla ka ba shim lapha ye ka kinhun pulit ka baklan ban ai men sim ki nong shong shnong ka Meghalaya Udukot ka HADC uba PMCM ulo ong bade ban ajing yero uba Charles Marngar UMDC ka mahoti bala sha le don bor hai ki pulit asam ban yadai ki nong shong shnong ka Meghalaya ya kirat development nyem dei ban long ding pengkian kar bala na mangi pada ngit penroi ye kisnong ki thau hau ko upon sam jongi ka asam ko ban tempra ya hamni ngai ka asam ka sim ka bu ye ka jing plot jong ka so ka Meghalaya ba ko wei do ka hi ba Naskulu mo ba menden hagajing sisa na kalian iba Charles bat di pajba rengkat katu kat dia sewat ke jingon sen balang ro kila yang scam tren banom sya bat penpulan ye ki post electric di balapan dia hande ke masngulu mo ka hagajing sya na kalian magistrate ro la yang scam banom sya bat penpulan ye ki post electric harita hadin katu kat ni kami no ka hukum na di bor bahalor ngamtip mano badai bor bahalor Bansya ban pentulan no yaki post electric saya keren natin. Kata ketika second witness jong ke state ke jongi from time to time akan jinge dei bat ke boundary bat wasa. Nah tapi kan mau ke bajiah langpi. Habai tu put usam aplen ke Meghalaya ber Assam. Giap giru pajba mo kadung kadung por giap sangut giap. Kan bang itu nan pada hapo Mizoram. Pada tu put aplen ke Mizoram bat ke Assam. Ngaklam yo iba kinjenjar ki pajba Mizoram. Iba kam jenjar ki purit Mizoram balese ngiru ba tiap adun bapri ndungut ki purit Assam. Hani kalau ngai kalau marthong ko. Bangi hangi nagapor kimi ki pajba Sakman ban yada yo purusam ngakan mau kadon gawe ga
video haka YouTube ka ba dan bi long komunikasi iba kran nak tin snong da chap no ro ji ayat kan ga jaga ji ayat kan ga jaga ta bamud ki pai ba ki long ki nong ya da yau kudu sam jong ka state kat ba hapo misram pada pulit pada sarkar ki long bi nong ya kita ki bang ni nagalang jungi ka UDF haji yang jung meeting jungi merta kasi yoi ba ya ka baka sarkar Meghalaya jungi kala sting haji dia bagi ki babun isi dan nagalang jungi ko mangal fi nom siam tangga UDF ban interfere ban intervene ni kali kam namang isngo bang ko bandon ka jinga trelang bagi MDC baro tendre ni kendu ya usiam ban khot oleh MDC meeting tendre ada kim khot pada kim Islam nyimban se nyapan ya syakmat kumda UDF Ndai fast kali kakam jungi kalong ban ya trelang bati MDC baro ban simkiai kali tam kita kilong di few things bagbai ru ni kajitan jungi mentar kasi kalong ba ada ke por ban penthanya ka ban por jong ka force haman lagi border bat Assam kumbala Mizoram nama kumbalong menta kai ke pengatip panga hapo maulas ngai setai khaput kidon samut di staff kita ki ngem kwa ban yoi ya ka state Meghalaya jungi haga ban sir ki pai ba nong shong kita bilang di few things ni aja ko lang pi kumtu nim ko abakan jab yang sisin pa ko di boundary ki jongi dekat bawasan kita bilang kat Uwe pat udukot ke council uba Gabriel uloong banakaliang jong ka Assam ke jupen biang ki pulit ki baklan rengkat bat ki magistrate haba ki litpet ki jaka kaput Henry kam long kumta nakaliang jong ka sarkar jilla Ini kinong ni kaman jong ka jilla Meghalaya sangat jar taru apa ki pulit umdan weru bekeren kani ka thang ni kam sim ba jonga wa balai ning ya snapjar kala dei ka por jungi bakat yo we dong mo khmat atau kam dei mo ba ina panisha yo law jong abang itip bakata ka ceka kadang hapa po pun usam jong Meghalaya balai ni tim ladang idang tiang lagi jong gi halau ka jong ka jaka kisah ka sarkar ka jungi kan yadai ro pamba ngidon kam wa ka sarkar kan pe ban ya rablam yo poj ba ladon kat kinong nikmat saka sarkar kan ya rablam kan pilam ban khanglam ya kita ke jingwan jong pulit Assam ngayu iya bagi wan ki pulit Assam nado ki por bun swa po lampi lari ki wan kim juan marwe kilawan de ki high profile de ki IG level ki jongi ha bagi le ki video ki magistrate ki ber ha UDC maki ki wan da kanhun da convoy ti kan ni ka jingwan ka joki ka pensingan wat ki perlok itu kinong song jong ka Assam ki bahap itu ki pur Assam ni karba ki jongi pada ki rit mersim mari i pulit labun kita tip ni jinglong jongi nong kamtam nong kontong lat lawan bunuh pulit lating lot bara rai sei ki manpower ki force ki jongi ni don bun kat kene ki battalion ki jongi rai sei ke aba jia ki border nakarman manangne sukman ki bor ki bapet naru ki bor sarkar ki bapet long pen line lem tadon kanu ke jingjia kamtam ki border bu khambon sa ki force man sngain ki padba ki nong snong jong ka Meghalaya ka jungi Kirkhot ka Neutrep Integrated Territorial Organization mintagasngi kilahiara Shillong khuli Hari Bhoi District ban Aimin CME kinong shongshnong kibala shale don bor ha ki pulit Assam kibala pen khlem ye jing pen yang ye ki bor electric jong ka Meghalaya kani ka seng pen paw jing sngo khia ka bajori kani ka jing le jong ka Assam bat ai ru ka jing ro yu ba Charles Marngat ubalong MDC bat ubala kloy ban ye dai ki te kinong shongshnong khapun ठीक बुला दूंगा ठीक है हम बुला दूंगा क्या है भाई आप तो फीस ये मेघालय आसाम ये तो है मेघालय ऐसा ऐसा यही कार्ड से 3 लाख पैसा है मेघालय को लगा दो ना ये साइड में आसाम में मेघालय है इधर से हम लोग तो इधर से असम इधर साइड में इधर मेघालय है असम भी है तो इधर में तो बरपत्थर मेघालय है Khubor jong ngi kaseng Henry rengkat kijing penbek kibor bahlor te sikade ngi habang iwan sini ngidap tangda kajing ja umat namar kini paradok personal jongi ki kendu kijing ki bakrau hawide ini kajing ja khaput te nakaliang jong kaseng jongi ya menta ngilawan ru ban kendu ya u DIG
IG rengkat bat ki police officer rengkat bat ya DC Badamburam jongi te halor jing ya kenduk jongi bat ki ngila request ki ba mam subha ban penbiang pendiau penbek uni uput sam kat ba pila nakabor kabadi pek ke jongpi te halor bede ba kataru habang iwan ban survey ni ngi ba ngitip hiru nakaliang jongka police department ba hiduna ya ka kimdon ya ka jurisdiction map te kartaru kalong ka jing ka bakraw namar claim ka jurisdiction map kumno ni trikam te halor bede ka tang ila bu ka proposal ru ila aya ka proposal ngila request ya imam barlong ka bala penbiang ya ka jurisdiction map kanang bagi police ni kinam syong kumto kin trikam skmat bat kin tip ya uput usam ka hakanu benta bakila ban trikam te nakaliang kasang jungi ngi kerpat jor bat nginang ya biteng ya kani ka jing jingbut din jungi halor bede bakani benta te ngai khubleiru ya kirang ba Shillong jong kisnong gi fer badan ni kentot baki don lang bat ngi hakate por bangi ya shemi kata ka jing bangi don kata jing bangi keren hadin bal adep kata ka discussion te nakaliang ka GC ka reply ka bami kalong ba lahnriu tarik kin sadan kata meeting on both parties nakaliang baro arti government ban penbej halor bini put sam te ngi syukwa nakaliang kasang jungi baki ai baro kin ya bet garanti bat ban kin penkhoj pensubano ya kani ka jing ya ka japot bat bangi imsuk imsain namarang ni syukmat kata adik ka duty ni mangin pe ya kata ya kita kipot isam kan net kawai ka level but ingin session bade tu yang penting kam badan mangi badan ada sen yang penting kam ya kita right ada and then mangi ban snai kita ban snai kita te not like that we small appeal ngaling deng kan wan ka si wa thasi ba kan iwan kulo imtip ke ground relief sudah use kana ba ni ka jingdok mana mong dok beli asal lental sana bundang ada suhun apa dok bikin jai guru semua ka de kata you want da kawi jingmut ba you want to maintain peace you want to maintain peace you want ni om dei da ba ibor ngai ni bai you want ni man sim then I'm sim iki you want I'm sim iki kata ri jingwan dumi ada ngi pai ban menti balik experience ni experience ni pos sabak awan pos sabak pos sabak kerja ni kami gizinya kan itu yang gizin tahu untuk mentik pun sudah kerja dom ni kele itu kan itu rumah itu rumah tidak ada itu tanah tu ni itu orang tai buat boleh no mentik menubuat ha penjar itu pat aduh kiwan itu oh enan hadu ngang menali isu tu em ha kata bade kata pasal ngi wan nang tak peace nang tak dia kita di apil jo ngak ngiwan mun ndok ngar ka do ni sini ka an pil jong wan ju kita enough bangin de wala konta ngene ki tak besuk ada bukti ko ada lenti dia ban syu ya wan so benedar ni tai dei banyak ni ngak ini usah ni MP1 ban ya keren baik ba ban I'm sim sini MP ban keren ya kiyo kan dan kata ngasih keren si bisa ma sir long to ask the request from my end that is my request okay you click dan kami katya ba sir kami Kajing let shong jong kong Angela ngat hakamat ka kerdop sekretariat Shillong menta kasngi kadi kasngi ka bahan riu kumban shipin kan mau hinin kasngi lapha da kashiti na office DC ye kong Angela ban shong hakate ka jaka namar bakam long ka bade bala yu iru e kajing kren kong Angela iboong bala da ka kam jong tanat labor ka kam trace that da kajing let shong jong i hakamat sekretariat indang yai shong ka sarkar kabam septing kibreu bat kamnum septing kibreu la da kamdan e ban buri kabam septing kibrikan kloy banyak selak ban keren kibreu tang ban keren ban selak hendrei ban pendap ka kamram kumita ban selak te pisah hendrei menta jakakin penbun kam sata jakakin pet ban dap kata kam ki penbun kam man hang ni kini ki magistrate bakin yang hang ni ban pahara yang ngamar we ti kumanga ong menne baya kibreu sak hapot kimla ban deploy police kimla ban deploy magistrate hambun ban pet bakim sha thambor ki penlut bor man hang ni hakaba kamdon ganu ka jingma ya ki pat ba le si kadon ka jingma nanga simet banga keren halor ki hok ya ka sarkar handre kamdon kata ka nongkom no ka jingma bakin sha thambor kum baki sha kini ki brief si khaput maki le daka met
Mo kisah niat kisah bom kisah tit. Ti kasorkar ka pau plan te baka priorities. Ne ka jing khmi jong ki kalong sa liang. Kilong pei phang ya ka ek ba thap le. Kata Halor ka jing let shong peaceful sit in protest jong ikong Angela nakaliang kinong shong yoru kilas dang bandit ai min CME na markat kum ka jing pinsngau jong ki kilai thu ka kim skau la ban pen pen shong tang marwai hak dok sekretariat Nyawan kan sisngi mano nia bala tat dan sisngi nang ya shong yo no de dan sisngi nang ya kap no ilek kumta ite ngim padia era ba tăng nay dương cho nghi rồi là apply lại xong rồi đơn bây giờ ra để mình long công ty từ trên ra mà ông nhiều spa tay dầu để tăng cái bên mình sẽ xem nghìn phải đi hả thì mình ta xem linh xem như ấy atau kita mình sẽ xem cái lá bướn như đây giờ là ta kata rồi để đơn lại ngất chỉ riêng cái lá bướn em tại giờ bên thiết cái chương đơn cam thì xuân bên giờ online class ấy perkat saya keserta kalak ban sam mabai kawai ke yeng bomdan mabai rei tidak ai nak tangkap hok jengi lu la beng em ngate ngong kila yo nak kisahe takadau sakular ban ayangi ada kim yo kumno kular ban ayangi kila ngila ya perkhang nang ya jor baik bentak so ki driver ro ki dan ngabala yo sngo ngawar-war ki ong ni de ben yo baik ni le baik ta yangi ki ong na den kam social distance ya la jong pat Pak nungut kulit yang sedak hijau. Ha? Tiang dah pak ya kau lah jong. Tiang dah. Dari menyak baik empat dah bendan kum sini kinang ban sap. MP. Kelet dah. Apa election later kelet syuk. Namar hayang te lawan ai ku boleh kiti ang menerap tang ba mentaruh kidai benuan em. Saya pek tak kuat. Kita lawan biang seksin. Ngampat juga kata bat ngam jumlian hiro ban lepan namar lik krong le yu ban dei hak ndai maki kan dada kidan keskem ban ai ngi kidai ban ai ikong la bun sen ila yarat ngi kita namar ikong idai banang bestat la penthok bun skat sala ndai ngi ne yo ram ban se hat mi bai ba kum ne Nakadaw babun kipat pa kidang artatin bat kentat ban shim yakatika yada COVID-19 hakashnong khongla kabahap po amlarum civil subdivision nanne kasngi nakaliang kapadu state dispensary hapo kajing jingpenya Dr. A Khongla kala shim yakabenta kabakhamper kata hadin balakut kajing yalang pinsngau thu pat pa halor ketika COVID-19 bala pelong hakate kashnong balawan hiar nadu ulah kemen rumboy menteri kesorkar jella rengkat kajing donlang USDO ka amlarem Abhilash Baran IAS, Uji Shilla Magistrate Amlarem, Udi Moksha SDPO Amlarem, Dr. F. Lamin Medical Officer Jarain PHC, Father Genesis Shangpliang in charge Amlarem Parish, but Kiwei ki Salet Shaman Kilong Ying ban Pinsngau Thu Halor Kani Kadawai Tika. Hakajing lang balapelong haying dor barpat nakaliang lakmen rumboy ubaderu MLA kathan ulay thu bakasorkar jella kaladep thit ikidawai tika namar kasngu thu bakalat panyakun persya yakani kaklam deitang ketika shushu loong pakibriyo jong kani kathan de kibaduk teladajia basyakta how covid kajing sya sumar kan poi dekilak wat lada pendon kam smart card MHIS ru nakani kadaw ladei kapor banyadaya ladei dalade Hagaju kapor ulong babun ki bakwa pan pleno ikiskul kiyo ki hat kiying mani Henry ban shim tika yada nakani gajing pangpat kimtre Kinok shang apo Delhi hitam Menintang san buengut ki bayok postit kates menin lok shilak tam Hangi am khalia Henry uspa katno doktor Harus patang dan harus pak dunangan pembawahan. Kabates dang sa nagatang. Balay. Hari manggas ni sa spa. Balay kadaw kalomba. Mabhi mga ni Kristi. Adayo we mula ladon pe banyo arkogot. Ada yo iwe mula dan baik dan yo spomot. Dia nak daw hapo Meghalaya jemi. Laga tang sana jarmut.
Hari ujar kon gites kapoi positif kirim jongi haduk sanspa ini. Tetapi tes baru aku dulu alai dulu lakukan no. Kemudian alai lakukan no. Dia tahu if they ban ken sting. If they ban ken kor ya kane kajin ai jong uble lemba ki doktor. Ki doktor ki nutia. Manta ki asha ki nutia ki nos ki nutia. Bale na manta jong pi jong. Hato kam dei kapor kong ko borsno. Manta ki mane ki kham ki school ki kham. Bale ladang intim yauta dalam one plate. Handai manta ngang Minister Education ng anting school asya. Mapi pinong baleng. Kat kanina COVID dang kwa complete. Handai ba ay dia dai de pinwa. Babli yang mene baro. Ngikwa handai ba ay tika ngikwa. Bagsya bang long dia tho ko mamansywa ngikwa. Hari ba ay tika. Balaya briwon ko mamansywa ngikwa. Henry ban ay tika. Hadin bakaseng Nyotrep Youth Council Minri Umsning Unit Kalashem bakatay ka school kalayo diang khatlay berni ukhaw lingba ka midday meal scheme bat nakitay ki khatlay berni lashem balay berni taw khaw ulong basniu bar balapod nakaliang kaseng kila kerpat ikinong penya jang ka school Minri Umsning Hariboy District bakiday ban penpai no ukhaw basniu bakatay ka school kalayo pediang bat henni ka step nakaliang kaseng kalalit jurip hidalade ukhaw baladep kaliang ban pentikna ba uday ubabha bar ubalong ban Yau kau school, badai lembau mid the meal scheme. Tinggal lap badai ro kau bat snail bat balapun. Bat nyala buru kecing dawa leng dawa. Bat dakitu ki khubor ngila poi syakabukut tat hadu pengine syembiang kuble shibon.